serikali kaunti ya Nyamira kwa ikabarika onye botenete kuna cha listener chugocha onye kubwete libori gitasa serikali ya kaunti ya Nyamira chugocha ga onye rakoba goko nyarakoba goko sikolingete kaunti ya Nyamira yako nyarakoba gokwana aso parento bwama to byaga tia boncheria na beigo abo bisabe serikali. Alright, ndaranya rakobanko leta tora teme bintebi mententire wese bintebi ngo bugabira bya teto ko parento mo supervisor bwechire ya kebirigo elinda nyarakoba ko twali ni rasmi se chire ya kebirigo elintora tema chi speaker chigane makonda wesengo korago chinga pastor masasi nwara alia mungwana ra kurunga pastor masasi agende ko church ko chara aranye gani nsitora ranga kebinto bire nendege ndo chenga isire kogwa na iruchinsa ga yimukire kurwa segeti kendege kya JKIA gonchirere kogwere gansa chire chonse ngaki supervisor aigwe microphone ngaki supervisor bwa kire bya igore ma sema me radio funa 102.0 FM na boy ko ime ya Vuna TV andake tobanyingo byarasimi letali awoningo na endo nyaro ko bakoko ali kali abonchireli na bategereli aiga se chiro yakebiri gorera mbiya mono radio Funa aiga no muchoke birigo asa maje tankoro kwa guru Fred Bienda ni just professor ni church kebirigo market iga se obenge no kotebya radio Funa karibu na banyapya sana konsi ba kebirigo na batebiye balibia so igwa aito kotebya mbiya mono igwenka no tolega iga radio Funa. Alright, asante sana na igo abo nchireli ntete momanyinga lero ngo batoreli baga gutangase biasara binu busa mutari guwaka na airtime gonjugo chaga onyaro ko bago gote yabante bikoro tere ngokonia chinganyere ngokonia na bintu bidebe sibawaisa na bokunyaro ko bago ikarasa ngokole ntande badaye amone committee ye market ndara renta abateli babere batato barateme bintebi abanta bakubwate banyaro ko babako beranga asengecho ngo bande microphone bato kwani na inde banyara ko babakora to tebye nga kebya sara birase nsemo yabo muntu kurkunga sabera ogwagwa aberanga ega asende amono gochi na James Kichana na George Demo na Beatrice kurase sebere Joakali ongwangwa Emily na bayigoke basona Samson kurali asense moye tugo munyarwa mo gusukange gaiga seke bande lile baya liba kamukwane na bategereli na bayiga baligeli ba Vuna TV karamba tukaranga gento kangia Eunice Jiji ndendeloro meme ekero toko balenta bateli torateme binte binga kibire ndara aligani mongwana kurunga Thomas Mbuna kerege ntige kunya kubuga ande tara bateli babire batato eli nto chake ya masea diga yang dikira bukan? Dikira bukan sih? Saya sina bateri kwanza, shabiki baadaye. Sawa. Hello. Mbuyande. Ayo. Julende ko cha setole ko se ora tan. No tole.
Yes, asante sana Mwajuma Hotel Radio Buna na 2.0 kama yes, tuko mwariani ya hoteli okurukunganere Pastor Masasi. Pastor Masasi no hoteli kurase county ya Nyamira so berige solegai. Tuko ni Pastor Masasi asare acha tubotukira gotero komo asinchira bene kiguma kurase chiro ya Kibirigo imenye county ya Nyamira asitogo sange ya masimu Mwajuma Hotel abakwenda subtandao na bagotinyero wetere www.radiovuna.co.ke boko no tra sesemu ya YouTube mnavuna TV na bagotegera 102.0 FM Radio Vuna na otre ya masemo sangamo nabamenyi kurasu mu Kibirigo nakinde tukumwari ni Pastor Masasi ndete konyore microphone inde yakabire egere Pastor Masasi nyari konyara kokago sangamo ni 2-on-1. Yes, ngere Pastor Masasi nikono. Pastor Masasi karibu sana. Asante sana. Yes, Pastor Masasi abantu bakabiriho ekirose kibiriho bura abarayo banne bakke mutagete ko bakwana etubara otiwa itomake etubaki nyumondi gereti ntubati bawo kire kiri akiwa itonkwanika tikangenda hamwe baito kwanika era bosara bobe bana ncengoro ku Pastor Masasi seitonge sore igondo mauko nandengo gatego mauko nakina atera gorodio igotora na idofuna igona setimu ya idofuna na otora to yatira acha
niho turakurujofuna niho turasingincho niho kubasenia kubagokia na kubasemia erebye bosere bobi kakinyake ngo chingo bitingi abaito abanyengo yakilla doyek bana Wambuna. Yes, Pastor Masasi. Nekiwe ngai. Mbiyande kimata. Nonda omete ondo muko. Abantu barabo bata maiso babwata mokendo babwate. Yes, Pastor. Banyenje kindo muko ndokora nyesaye nekibosaye. Ayo bwata maiso kila gento obwate. Toga tega chindobi obwangete. Toga tikonya echita kane obwangete. Aye. Pastor. Umyekerega wateli. Pastor na atede emyakanga bono nani 15 years. 15 years. Lakini mweke yonsi nyanya kanyorete gonkonya buna radio bya nkonyire. Amen. Maine. Wow, lori na mogo nande batebi kwa bwekewa ase music gospel award. Gorete radio funa ni sorti maine nyai wiyete kawa kichiete kia kabisa nyane bake pasa ngawa ye certificate ngaro ekombe ye certificate amwe pasa ase nyinde radio funa baito bakire ngochinga bichingi ya Agiri atende mwenye mungu atenda. Wow, thank you so much. Asante sana. Asante mimi mitambo ndio tutoka tukirege se atindire ya biri muno mujwa marwa. Ndege ko mawa ta benye se atindire. Yes. Se atindire mwenye bata maiso. Asini DJ. Elemono. Nja ni bata maiso. Oni ndingote akilo sai. Nitoko mawa ta se atindire. Ayo kumbia. Kokorana mbia. Ayo tungura mache ngokero. Erebye wazara bobi. Bakorambya otungura mache baito mwana batega mwana batega ndenda mwana batega Amen.
Asante sana kwa Pastor Masasi. Kama unasema Pastor Masasi mwenye chimko baba. Karate na gaigana kiwa na moko gendega. Pastor Masasi asante sana. Weza kubarikiwa Pastor Masasi. DJ. Yes asante. Thank you so much. Ikimata. Na kiuroje Pastor Masasi kwa gotera. Mungu atira ko bukan excellence galia. Na kiuroje Pastor Masasi kira mi microphone ya tafadhali. Yes, thank you so much. Mwacho mtenyana na yende kwa Radio Vulano 2.0 famous mambia bono. Niko tuli live kwa simu chuki birigo. Pastor Masasi hotel tutubwata maiso tuli ya tugutara ne yasato sendire kine na bwateke wangi kwale hotel mamine nende cyo kurugulitanga. Rita ya nendori kamora. Yes, do. Nche no moteri. Ngoira ne ningambu ya mono asinga ja Pastor Masasi. Yasa etamo etia amaiso rakini na mwete ke udio hotel. Diga batore na maiso ndo wanete ku ebori ngantungi ko tuto agosere nyasa. Base ku ebori ngange uki nyasa bekire me ito elinde nendu tomukorere mere mama tukotore moya sense. Wow, amen. Thank you so much. Kochari bada no moteri tete kwa madam wirangi na sendega. Madam Pastor Masasi no moteri lakini no moteri utari korora. Ande ngikweso mirikura si Pastor Masasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Masasi au kalega tienda sana Nyasaye. Okay, nataka uangalie wale watu kule, alafu ndio uweze kuongelesha. Ile abantu bali kuchialiga. Abantu bakiwe byamore kabisa. Ona atolega tufumete kabisa batali wose bali jiro bache kote tobwata si bende soira nanda bane bara abange mali bache bosi tobwata siga alafu redi baka wande redi refuna kalibo itubala so wongeska kocha sana na ngori ko kwani babiri batatu sakita tinkari abantu bagotegerete na rote bene kyukurupirieta. Erieta mata ngoro kwa ngebirigo na inga kebirigo ngokwani mwako ne pati na matega se egasi aibona iga na kwani omongi na Flora omongi na Chaki omongi na Frida na abarega ichira wansi na bakwani na bata bina bache ko tosirikia na to chese kabisa to chese na saa nyesa wotege taibo nyesa yotagi wonji ko tabana mwensi. Wow, asante sana ngo tulipa de baadaye tuendelee usanga mangana ringete ichiro yake birigo tuendelee kwa lakini mbona ndete kwa ni abateri ndete kumwaria ni omotele omanganya kunyara kwa kago tusinya tete abateri mbate na bangi badi mami kara tukwani litanga na kikurupo Pastor Masasi no moko tari korora lakini nyase na musini tiago tera gago tera kabisa ni chinguru ngikweso mikro Pastor Masasi Abakwani bimbiye more. Kwani gagaki. Kwani gonye gwacha. Nteri samaria tanguru kupeni na mwamba. Anje no materi kuru kebiriga. Na onde kebiriga chino munya biasara ya makuru mabu. Ekista neso miria se Pastor Masasi. Akonge challenge enene asubuki mabwana. Okay. Nje no materi. Tukuangalie kamera yetu huko sababu wana bateri mwancho modeli mbwatega iga nguchiko sanga tuna barabo ya masemo itanga nikima ntete kumanyanga nere nkia somera Pastor Masasi eto moteri urali bere tiere dorka murakuja aweze kwa tiari litanga nikima ngiwe somera kwa Pastor Masasi kimata Chama leta ni kwa evangelist Vincent Ongaga. Yes. Na somirie ega ntaka na kwa Pastor Masasi. Yes. Abantu bami to mwanya gatinge ayoro biye boli ngona ekoro biya okoro nya samiro anyeje mo kwa gago tera nya saga akire nya munyamu ebire mara bago tera nya saga ba kwa burasa e boli ngona e ko koro biya ngi kwa korero manende ko se etabu ni nya saga ko eteka ngi kwa makore ena nya somi. Wow, thank you so much. Tete kumwali motel next bateri bani sasa gali ko batte baga motel tete kumwali Dorcas DJ achilia wimbo wa Dorcas matera ringo bwateri tangi DJ yani kunya kuria ni gari. Mwaka materi. Wow. Usikie. Pata kitu. Thank you.
Tori Kamora. Tori Kamora nkangai. Wale kutoka Mungu nisekera maana si tere nyamsiri. Wow, thank you so much. Omo te abateli bitu kurwa si county ya Nyamira. Abateli bakubukire we kiridi ubuna waikira matera auto tigire. Tokende nara tuna kuvuga gari ya siri. Thank you abateli banenda kwenye motel next kwangu alafu motel kubugati nimbwate wego motel boko kurukune nere Steve Nyatigo. Steve Nyatigo no motel kubugibo kano kuruga igaga si toga. Iga ibara mo ino ga umwana Nyatigo siko na gaiga. Nora mona ituga iga ni yabano 2.0 fema asinjira ya bene kuma. Madam nere gaiga. Madam nano motel. Durante bieta propriety mongere gisi. Abatoli abangu tabari banyako wako perform tabanya arenta abakwani bero batatori alafu mumaye wasende karabo microphone bale itambulisha kwanza sawa diga madam wale madam kuja kutambulisha uweze kusalimia wewe watatu Samba lutana te abangu kupeni na mwamba naite na abakwani limwensi akina chaki kina Frida aba yasara bami ntomwezi tokoni na barabu mali wote na abakwani iri omongino patu bwese na mukwani iri tumna sende Frida na abakwani bigabu aba barabu tikiti bwese na abakwani wese pipi pipi na polisi na abakwani iri wese na bandara nyinto wese togo sanga asobwamo omuntani na mwamba omatari ko tebiri goma. Asante sana motel kurukutigo gaiga iture ndete na menya sana hapo kwenye tasijira bene kiguma awotera kwa na kongera kuchialia sekundu wa mitambo awotera kwa kobe karibu sana sasa next kunya kunya na kwa ko sonya ale kunya na kwa ko to sesinya imetena ni wende to pige radio vuna no 2.0 from niko akibiro aseto kusanga amona vaunchiriria mona bamenyi bo muchunya mira ndamona seta oli akibiro tujukwane ya mase ya momo chimo hotelri egere tumanye na ande ali serikali yekonte emire yaikiranirie asikire yakibiro ande nari lashikunya kubake goikirania amona maganino abo bisakuru ya serikali yekonte Nyamira ngo twalega igalive basanga munentwe ya mase mo right sante sana Thomas Mbuna igo twale kora pema igo mbara tango tabalena na alia bono na manjugo na buganga igo yaringe JKA lakini atabungere Wilson Airport kongo tere mase amena bateri bande lakini ndeta kolenta tipo sentore na ogoti igona na bateri bali motete kona Tigota bali mobata mabujo especially asamangana ringete banko Tigota garera babu sabango babo tora maswali tumanyinga kyo bokale boro wese company ya torba alright ogoti nera ogoti kwapi nango Beatrice kata Beatrice sara to kwani ala tatawinga kebi asara bile alright Beatrice karibu sana Beatrice andake manyikani ngobia igoro live imeredo vuna 102.0 FM na boigo ase Vuna TV na boigo ase website ya www.redovuna.co.ke ensuzima mpaka ya sense ya America Washington igorigere ya masema andake manyikani ngogoro kumada Asama leta ngoro kwa Beatrice Owangwa. Beatrice Owangwa. Yeah. Alright, na yo koro boncho lense moke. Na wako yo toli ya kebiri wotu akali mali. Akali. Yeah. Boncho konya, hizo akali. Kwa mziki ali emi ora sugulia biturene mtendea ya nyumba. Kwa hiyo mungu natoka kwa nyebi mtatari sana ngagio kwa nyuma ora. Na ungo tuli hizo. Ama ora shilingi 400. Na wale mtendea mendete. Igona wo ato bo manyo buya bo tumiko mora. Nisa negete. Igona kwa nini wewe? Mima ndasema na bwana Yesu asifiwe. Amen. Igona abantu mbako baito sana muno ko nyibyoge. Ya. Oko mwana achembere na wao.
na ndo kale ngana uno unanyenyekea tutatinda tukotagotela na rusha yinyi tuna na iguru gukwana murumo ngina kwe kanisa igomo warako ni no boko nyanyinya me buteri no kuna tatizo na korangere lichombe tari uta bantu ya alright go na kyoko ni mo for example what does it mean ya ime lakini ngo kwana tole na kutoka kwana ni mpaka bantu bende bako gonyinyo ara sara una tirihi tunitega muntu wako kumasiri okay otiori go se abo tugotiori tugotiori okay tokati ngonga kibu unjurie bora se ense media wa soko kora jua kali oyonseleli mbuya mole korangana ni ngaki yani tokuburuka season igonga kikimyore koguruzana ngaki yose okay tatuota ene una ngaki yesibesa ngaki ya bonus iko abonjure bajua kali mugwata asemuko iga magote inu jua kali mawento kwa kumbuka so proper ko iga matoranya ntwake umugaso kangontora mugete ndiya tole igo mara teirio baida rombu yare tuna kali uyarote asante okay igo mara teiria siga muko iga maiga mugaso toko baita ko roseria waisare kana so kohera okay alright andake ikikeria kenene oroteke chande tabonjure bajua kali baraga ni banyara ko bagokonya agento vile kila chande tege ko gara karo wadi tu akali kiro mudora isane kete nango chare tu akali na kitaka tebaranga yani ukipanda unavuna alright unavuna radio vuna yaito tumekuja kuvuna wakati tulipanda alright kwa sasa moyo serikali especially hasa mangana yoko sangalie banko maybe services simbi yachire abantu bagutusangirerie bango namwanya abantu bunantu mbagutwala tugatuwana nse nukuigwana kusometa amatuka amagengo genda turi abantu bajua kali mbo meto byabo wakane bango ndamanyite they are yani n'abantu kwa ate amate ande pete ino n'abantu benyenje sana abantu kegera kirege nto kutumeke nse jua kali kuma mboko yenye tiko teyo gatanga ngari nke ngombe te kuragero nyo maroto yuko na tatinsiaga ino mweta miti abari mu baito we abantu benyenje sana abantu bachiweza kila lipo abantu bajua kali na wewe ndabwa tumadeni ando abantu bari bajua kali njungo ya moyo kama kuande je abantu bajua kali mutawe sana imwaje matambuka ngarangara igorende nango yane nango ya ala yeso kali yeso toko rituko turiko esa na boko nyora rendo omonto chire kwa mone kiriyobwate gorende turiko genda nyumba musikera nyumba atokora na makara no bosie ne kinyeni kira rituko to na tugo to ambo yako uri yapiga very smart wango yando tungo bojoro bojunta ikina kigeta keire kuna ko koranda process ne taraso ko ture tu jiro bara bua abanyene mbaro igota atamba ta ambari atamba ta konta kete korugoro gocha na kigoro njengo bateri ande kare na kirende na otora goro kubiria mondieki seito no gaiga no otomenya tekinyoreke aso bwingirende buna kwa kuna kuhoria omoigo ne ona ataruka bwangu ngaya go basa komo go yibono ngakwa mu buteri ya maswari igorende gaiga pya turu asamangana yeto gasamangana yokonia nigotore very smart thank you so much asante sana ngera banguna uri banyara ko bawo kwa nayo maso ata tora muburia marasali microphone yes asa malieta neko masti pita masti obata malipeka songo gyoka aino muntu mutinde abantu bajwa kana abantu bibangete na kibyo servire mbiyabire yes ngona gotema torire kogarantu anjira nteto toegaria semo ya chuakali ntoga ndira tetoro senga mbia butore takigale na matemo abo tatonyora make buna intwae abantu bachuakali unabona bwango iga abantu baisomba ibere twe bindoga igechiro bakubika ibuko rwesto bona mpire rotore ntwa bwato mutanga ogali yes egara tusangeliga na barumba kwera nyomba bayira nega die chiro tutandika sobwa baito ntote na barandi bali bonsi moma itanga na bayibi mote gote gango karatora masaba na bere igo tanga bali moke maboko igoro gatora bwango aso wanta kwa ina bayibi mote na kwa igoro okay
Sasa mati wote kugwetera sore ndene. Intema sipita kurwa sama ya kebirgo chwakali. Yes. Ngo kwani muga kwa nem pita wera. Ora montereba. Yes. Oyo taito muchanga na bako nge order. Alright. Arafu na kuruga ige tiro ngo kwani yo mito Patricia wangwa. Ngwani rutia. Yes. Ngwani Frida. No yo mito sisto sini ninya nseko mugombinga omwana. Na nikorote na egali rosi. Okay. Meli ni morote egalia. Na chatiri ni nimbarote na bantu mwezi ipi nimbarote akitiko kwa na magieta ngore na tabire mbiyama na bakwa ni koro asere je funa mwezi. Asante. Kwa hiyo nyanja bilo tuakali pole. Ngero mo ngiro jiko ya so wangu. Brian, umusubati uyu gukwana nere bwika oneirie otebire umusacho na gwetega umuchanga ne gumuntu nenda gutugia umusacho uyu. Raisi mwagire jinkumi mu ngiro muya. Asante sana, thank you. Yes madam. Nake korwa. Asama gitanguru kwa Lydia Helen. Nte no yo twakali inde. Yes. Kwa ni amatunda n'ekinyanya. Yani abangina bacho kali mu bata muri tege songoka. Lydia Helen. Mwaka ni wakunya kusamba kabando rugurali. Okay. Oyo le ngaro nya koria. Alright. Onyira amaje. Na kibi asarbe. Biashara mbije pe. Ese bangaro mbije to kure singe te bia kaisari to kwa kaisari. Na berigo. Ne benya sa kwa rali. Alright. Onye bantu bero bata mungina. Abantu babere batatu kwa studio liku. Na kwa Sara Ben, na kwa Naomi, na kwa Nyomo Swata mtiro yo ganyere 2022. Okay. Na banda bange. Basi pia tiombi amole. Kitu boriya. Sasa sana tena bona subango egietega na gokwani abantu bero batatu kere tukuja sasa. Mama tena bakwani bi amole. Ndio maana mongena. Na go kire kobarra konyango na kogure tofuna nanya kobarra bien. Pero na balde na go kire nyuete ngana kido mwa munda atenda bana. Na kioko ko mongena. Florence mora. Florence. Florence api to kioko na. Ko mwata ira menyete. Ebe ntonko ani ke riga ko gende tumbo. Ekate. Ibe ndo ta se tumbo buta bana para kero yo mo kore merwa. Okay. Alright. Poni bantu babire. Nya to ba sa intu na bango kwala ke go chikora gera. Florence kwani bantu babire. Ngo kwani marita George. Rosi. Baba chwere na nimbaroja bantu bantu babarona. Baba kigogi na bakwani ndi ya mwezi. Asante. Ntega tokya. Kwa wote kama yeye ndio tonda sebu wango. Tokya itire no magaza. Ligo ba Okay. So mongena. Bago kuona eri tukuja sasa. Mongena jiko tega abande ko bande. Okay. Okay. Mongena kikorba. Apa maria tangko kuna Rose George. Yes, Rose George. Asema yo bonje likebiri ko konya matunda. Abato baitumbu yabago toira mbuya toko gamba na baro kungo iwana to. Okay. Rose George ko ninga bantu bale. Ayo ko kwani mugako mbeto tumorara. Mwa katibisa. Okay. Kurwangu kwani lisanya garama. Alright. Kwani malika. Kwani yana. Sawa. Kwani nyanzama. Asante sana. Ekaro moteri ombono kunya kuarika no mogo cha sasa sana sasa mede ngero mongiro jera nyara ko bakao kwani abantu. Agokoro ko madam. Ngoro kwa Frida Gideon. Yes, Frida Gideon. Mkoko ni naye. Kongo ni kipaji nao ni sia kuteke bantu bako kama gora bantu ito bata. Biko kunga moyeki. Moyeki. Biko nya bantu tinda chitana gora za gora. Okay. Na kioko ni moyeki. Moyeki gongo ni Niambit na yoko ndiri. Gongo ni tiro mai. Tiro mai. Na kira ko manyeta ali jiro mono. Wa manyeta uno mooni kuya. Mooni kuya. Igo umontaga tango mooni bena ko bakaso. Okay. Ngato mungusto. Alright. Asante sana na bondo te ngoja ndiko gora moyeki no jodo te. Okay. Ne pagi gora take ya mokongora bongo kwa. Ngo takabune yana na koi. Okay. Kone bantu babere mongena. Abantu babere na kwa ndio mugako ne Gideon. Baso. Na kwa ni Jackie. Na kwa ni Sire. Na kwa ni noyo pata. Na Sabina. Asante. Ngero mo ngino junere. Madam ngakyo kwa. Asali yao yangoke. Abene kigumanga kikurukwe. Okay, mongina. Wata bukurukwa. Spora beke microphone biye gankyo konia. Konia matunda. Ne viazi ne. Yes. Ne chinyanya na mananasi. Na kita anuari biashara bile. Biashara bile bine bikomo.
Etoko bisuguma na intu etoko konga buna bikongete. Okay. Kwani ontobere batutu mongena. Ainse ngo kwani mwako ne delti nyamweya. Noko kanika kora Okay. aida kebirigo. Kwani Marita. Yes. Na kwani Ana. Na kwani Orutwa. Okay. Na kwani chairman ya ito. Asante. Ngero kwa pande baadaye. Wala sasiwe. Amina. Asa Maria tango kubatara ke muntu. Na nje na awakira sasa ne ya kepika ngo ni ebintu bikoro kunga chindeu. Na oni amatunda. Na matoke kale ndara yako ni na bogo sukawoja anya nakwa. Okay. Kwa ontobere batutu. Asa yani na kwani ndo Florence yaenda. Ala mindo kerubo. Yes. Na usibori. Asante. Na ke oya ase jire la na ndo mwato mo na yeto goro ko mo kuri ana na kwani. Asante baga kama kana ngiro kwa. Ekiro sina bakwani egenta kane na ibure mwa chanti ya sana. Yes, niki mikrofoni kabisa yangenaye. Niki mikrofoni yangenaye. Yes. Kere ga tombu ya kere. Otiga sentarara kera kwanu buya ne semo insecurity. Goto. Yes. Nero. Alright. Kuna bona kuna mwacha. Ore ngai kwa mutangira ba ibirwe. Igo mutando nora. Yes. Monyo weke chingu waka mogo iko. Ekina kieka nene. Aba rongo tore kabare ko basa bere tore. Yes awa kune. Ko ba ngina. Singa chebra. Nanje na wakwa ni limu ya mwana mwenzi. Asa Maria tana ngoro kukara nikewoji eria tarinde ngoro kudinya bwali. Okay. Embombo. Wana na bakere ngambi ya mwana sana. Aso waikaiga na asitore. Kwa wakira mwana na wile na mawaka monene. Sasa ngo bale tanda bando tete to materi o moka buna. Bwana ndobera tete. Na kwa ni mwana minda sana ni mwana wataka jinsi ya maji kitala na kwa ni litaki ni nyangeri. Ala msela ngo baita mwanzi na wakwa ni ala ni tinyanya mwanzi pina wakwa pia simurandanzi. Njengo ni tinyanya roraria na kwa usikimbe tegeza uni. Ndio taka kunyara. Ekera zembe. Msese ni wana wale spani morala Danieli na wakwa ni mwanzi asemutara jinsi jile chaba ni mwaso. Oyeno mongine mbombo tali bya morote. Mongine ni nyabua sawa. Yapo nyoro materi o mekero ogoti akweroberia. Tete tora kuna sini tora tene binte bito nyora na bya chirense pero wo zebado mbro. Ombona. Okay, thank you so much for monyora omoteri kurukuna ne. Ogoti aba standby. Omoteri kurukuna ne peni na mwamba. Nero gosa studio yona ne turuki ne to live wetra 102.0 FM ne radio huna. Atumonyora omoteri kurukuna ne peni na mwamba. Logo tera kwa yemu atatanya alikuwa na kwa auto sesini ya asumo gasomo ne 102.0 FM kule kazi.
nero moteri penye na mwamba. Wow, thank you so much. Ina kimungu materia. Asante sana, thank you so much. Kama moteri next. Uyo kurukunga nere. Vincent na watera kuwa ya kuma kama yunasara guto nero ikirega iga. Ato sinno watera kuwa ya sinchira ya bene kima bini. Okay, chinga kita ada tukuni wasero koko rana ekolisi nchina yotinda tukumwari ile bro bright asanga mona itu tumonyoro mo ini gocha next alafu sara guto nera no ari ga sinchira bine kigma lakini okay thank you karibu sana bright sawa asante materia bado na bangi pale ga sara guto no ale bado masasi umetetera kora masasi bado naro kocha bale bonsi baadaye lakini tukumwari ni ugochi ngaya ugochi Ngere ugochi microphone. Ugochi. Ngere maka ugochi microphone. Ato gocha ase. Ugochi tenaiga ya. Okay. Alright. Mwaka utarbi yamanoti. Momo. Tango tiganya rako baga kuimanya kani. Mwaka ngi korwa. Hello? Yes. Tuko tabia. Wana ime. Na kiokoro kwa mwana. Amarieta yiko kutose mwagoti. Tata yako kumikae na yusabia kuamboka. Abona bwa hivyo tubanyondete. Alright. Ogoti iga anda kinkyote ndreta sechiwa kibigo. Iga kibigo ndo mukaji. Oma ya biashara ebintu bibikoro kwemerangwa. Kitirisa yes kireta yale owo tari cyo akali mwana mwe naria noko byara bireta yale chuma ko emera eki chuma eki bao yes ne birare kareta ito tubamba to wota nyuma sama karakirango kwa tole maiki mwa karakira nini okay kamando ni kwa gore bali kongo ndo mugago mu bekero batera kuri kwa unit jiji anyarago bagago tenga buye Agua yigo karase nyombe y'abantu bari burarie muri garutyo okay ari no korera nse alright naguse umuntu nona ukorukwa yeri amora ko anyari byose bikoro kudip okay yigo karere ndaya yako ikira sasa go bwate no jandende ebinyima guta aboko igwa byasi bikeigo abago ngiro yombo sogendeka okay nabana abe kire bare igago eta twabere nabugo itani byaka 30 okay utatigana bateba security ga n'ubwate challenge oburendi mbubwate challenge abayibi abakurukise mu kinde gose no barema mu ibyo ndabwese uda ukoibere uko yongato uko okomokoba okay igoga tiyeito imbala batoikiranye tu nabo tokana kubasabere nabaro nyasa batoreke yes nabaro bakorega sinama okabere wirwanira katomene taso biko bwese ariya soko korense medio gukora nimete no bwate ywa competitors bano na kipi asara bile nasese mwe mirango wate bugudire nayo ebi asara ne bikongo nabona murakero otita bakandi no murakera nande ikerina COVID-19 morote na rato minokia okay na to ikirenga tiye chikura alright omorembe nawe kuburi abantu baito nore byasora bikongete okay abantu baito batwara omorembe tinga kito igore byo ya kabere okay togwate chikura tinyinge tatwara abaraya baikiranu barata nore security kasota gete security una mono ga kebigo asense moyuko sangalie banko na gokimia account ya Nyamira sokwamo kikwalo tero asa account ya Nyamira yaito Awa batari ato gibare iga ya cooperative okay ya bari tukolinde karomora ke oyobole
batabu atikete na bao tamwagamba mwaigwana Okay. abaroba etabaombia kwanyora nonu sikomi kwa wanaiti ngini kwera abana nyomba. Okay. Bali bantu babe n'abantu bagotegerera abantu bagotegerera uko igwana nore bagosumune monese ntoya kwesi korubale. Okay. N'abantu bamaite korwe bango tore kinna itu ase county ya Nyamira. Okay. Wano kwanya kweba talinde wakane bango wakane bango ase wakane bango unfortunately nayo gutuma itukolinde. Okay. Ekiagera kora boriane itene tukora kurubusa marogodi. Okay. No mind sie. All right. Because one of the things you go to Merango. Apen no tinero konyo ne sati kitero okosabuga. Okay. Because no le to mete. Nando yo go sabuti basa chininga. Ikokero mwaka go kalande tan tiane. All right. Ile tingi keranu. Igongo tere bango na ito kwa ga ke county to senga kyomarai. Minus tibese to kurwa na chiriki usuru. Ito gendera. Okay. Kwasi to akobora nina no konti ngeni. No konya matunda. Yes. Iko to kubaga ikenke na le biashara bali babwate. Okay. Bano. Asante sana mrai kwani kama nto bari batatu bagotegerete special goto radio kuna 102.0 FM na gwetera Vuna TV. Asenda ile tangani ngakere mafuno radio TV and radio Vuna. Ikorunga radio Vuna na Vuna TV. Radio Vuna na Vuna TV yamono. Asogo tita batawati kakune tikabirigo. Ya kebiri na abantu tomete tikabira mbali na ndito bwata morembe. Okay. Na inu twara ko abori kana mo kuja korwa abasemi go tia abantu bami to asembe. Okay. Botu sabero morembe tika ketia abotori. All right. Matari abantu baito na babato tikura. Okay. No totora abara ya baikirano. Okay. Bara turai byake nde tano after tutarikitare tusa mwezi wa 8. Okay. Abantu ndahamayiga asekebirigeyo ko abana nabaito bacu akari bakonya matunda. Alright. Abakoni tinyanya. Abakoni tianga. Na abanje bakoni akari mbali. Okay. Abanya byasoro bezituka. Alright. Imbate twese gatobwaterane. Okay. Na turagenderiye. Asante. Nyamira county yeito. Asante sana basi bono murai tegete koromoteri ori mwabe gete yamono bagota. Yoranga igotore live. After radio Vuna 102.0 FM na boigo gwetera www.radiovuna.co.ke seria sore imena isiko ya Kenya igokobate moroberia ya maase mana gwetania yuna bokurigereria Vuna TV korote kamera elimnere iga igekorenta kirege kira se tirega gwetera Vuna TV so ale mtandao YouTube cheke Vuna TV onyaruko bagokobwatia ngane ga gose moroberia iga ege maase maikirenge kanene no kumurikira mangana bonchire bechiro ya kibiriko bakonyero bagwetera na korento bwa mato buyene serikali ye county elinda so bwamo tonyero ko batokuagacha e county ito asenge chongotera asende na sore na lito bokali buyabo konyero ko bogocha se county ambona orkwara gotwa yes omoteli woja next no moteli ito yari tangani kimantete doje yachinga kimitari ekaro ke basa konya kweroberia yes yes kibasune ujokwa next after moteli Uganda kyo kurukwire se muri tadde American group Evangelist Vincent Ongaga. kikita Maritana group Evangelist Vincent nyumbani ni wapi Kwetu ni Kiambere. Kiambere mata ekona santa omotera tukujikonyera otera kwankuru kyuko Nyasaye tata. na Nakotaka kwa taramenya Nyasaye tata. Abantu otoleka n'ikingoro cyose. I am
Asante sana Vincent. Kama sana Vincent, katika kwa Maria next program. Anya leto kubaka otoletera omugenyo nduku bwate next nya leto kubaka usangamo ni into daddy. Thank you so much. Uweze kubarikiwa ekia mata na kwewe. Ekiwe. Nimesikia. Baleta doa sifa. Baleta asifiwe. Barikiwe sana. Asante. Thank you so much. Amefurahia tena zaidi. Ongwana ngakio kwa tamani kwa mambo sana wa ngodra mwagere jingo bi na kitata. Na kina wero msoko baba. Okay. Ikobano niomba ngakio bintu. Matera kwa bale tera matera. Kendo che bago kresa na kwa bate ngano bate chi video ba. Oh, mbona liko Okay. Sawa, asante sana. Teteko monyora kibaso nara. Yes, ngere kibaso microphone alafu Samson nyanya kwa baka kubwatia. Bado entertainment ni full. Karangerango mongona Joseph Goboge arabate ga tibi ndo tabari kandre tiko tiboso ka karangerango mongona kurunga Goboge Junior microphone. Yes, Goboge Junior ga tibi ndo tabari kandre tiko entertainment ni full na bata binga ndege ncherere kocha. So far ngi wote nga baisiro ko moka Goboge na kitoka na kole Windombia. Ke microphone ba ke li yogi bano senga. Okorange ba ke. Babu gam no ko boro mwingi yogi ko ban sa bano ba ke ba. Agoro jina ko. Okay, lakini rende. Momento yogi. Okay. Ya. Ando sikongo bakwani mbia mole. Bantu bake bide bakira kororo. Bamba ali bakoni matunda ko cyari kinyanya koraiga. Bantu bake bide kono mole. Asante sana Sogocha Obama na Radio Buna asekirega ya kebiko andene litukoni ndo mongura twanchire ndako ikirega parenga bana kotekara Radio Buna ando bayi kotekara Radio Buna naruwa mashabiki kagontetinga na baitire kebiri goga sana bakotekara Radio Buna abanda ndaka bawo kachitini ngaibate batira bati amashabiki nara kotekara Radio Buna ono ereteri anengoro kwa Joseph Goboge na ngo para Radio Buna nebite binde ko bari Radio Buna ente como kiabo niki agonde como kiabo niki antomba manya tingi ko para Radio Buna como kiabo niuzi como kiabo no mopira como kiabo ne binto chichiro to ko batare ramuna to batare gatari bon Oni leterane mna wate Radio Joseph Goboge ko Buna undore bingo kora ari Radio Buna ngokorande mangana mayango bareterande gari kumote garete sa kumie chiro gosi sa batari bo panto bake birige chiro ni go basangere kana tele tukolere Roma ga ya Radio Buna ko tara sense me ayo mnanda mange to suka koro seredia ko tare baadaye azubo ikara lakini nimeta sanare garia abange mo manyeto mbona na kinoro Itunga nakala kachenga ya pole impasta ukijindo umekirasa nzima wewe ile kabisa kipasi umetwe uchikururi tukuri ukumusaraba okura biara finally mambo ile rekani imekuwa ujo mkujo asante kama Mongo arori tango to na tata ko se woto mena ta aya mwancho mote kale Radio Buna 102.0 FM wewe kale kubara mwancho mote kale katia timu ya Arsenal na timu ya Chelsea bakataka tu bangaraka la kachenga ya pili anakeleza mtoto Bukayo Saka Bukayo ngotenga kale kwa katika kumjera Gabriel Martinelli tena bakoroto ngone timu ya Chelsea bakataka bali kwa Menama Lukaku akumjera Kaya Havertz Mason Mount Mateo Kovacic Rudiger moshambulizi akolala bekara kumjera Thiago
Silvo Motoria Chengame. Refaría iriro mopiro ali loba karatu byawe. Koitare you full swing. Sabone refaria anjara ya mori reti kora ragira mawote kupiga mpira. Yes, kibaso. Oh, na kikorukuta. Jengo kujoni kabasonga. Joni kibaso. Kibaso ni lita ni sana kulingana na ligo ni lita lirito. Yaona. Na kino ole kibiriga. Omenya ta kibiriga. Ninke ko kara kibiriga. Oro bonjeri bwe biasa bwe tyanga tinya. And then obegete ko bikurunga I love Jesus. Yaona. Yani wanchite Yesu. Ngo ndanda manya ba. Jeno mokato rikinde. Konyoro mete na tonga antu wake birigo mbanje tinya sa kumbe go antu bara wanje tinya sa yawa. Jeno mokato. Mali mokato rike? Okay. All right. Nkini wote bako kora iga sekitiro kipigo. Biashara bye tyanga tinya. Tyanga tinya. Eto tyanga tinya na mutumba ne rikera chirongo ndange yange inenya. Yanga tinya. Kiri korwa Kizito sikopuna Dubai ne kinde. Kune fabio yambo goyo. Esa tinga yerote. Roto ko Dubai. Yego to Dubai. Ne rongi nga yerotera. Rongi. Rong. Okay. Embio. Egono mwaka ngaki kwa. Ana mama wao. Ne rongi mbo. Na intera no Dubai wa. Okay. Iga. Unaondoria? No buyabore? Yes. Akarubuate stock biyiga na karibia sara yende bugo giye abuya na karabia wekirire bobe kana na bugo biko bikon abantu bakibiri mbanje bugo bikiyanga cya Dubai bo inko beka bari cyanga okay bonga ariyo kanire nyara ko beke ya nyamira nyabite cyo no ko beka na ko bika na bugo beka okay all right ngo nakio especially asa mangana environment yoko korero bunchiria serikali ne pate environment ngia yoko korero bunchiria what is the environment serikali mete yes katika rende mtu bibere ge tara aikira ni ebuna mache na rotuta getoso bonge na abale biashara kwa buchire sokire yake birigo okay tutagete serikali ne ye kaunti go tugwanja ebo kebirangara ibyo kwa gaja goroba goroba tatu gigoro kara tutwe kumigana ngoro bantu bayange ne Kenya yake kono vote igoroba rose no na ka goroba ye bantu tuire ebintu nali biko babia nali no akarota binge yanga mbwate gani ya Dubai no mutako goroba yoka o akanira mbake goroba mana gani na bere yo okay asante sana mugaka anda ke kwani bantu bere batudo ningo kwanya omungu na bosibori bika dozumbo okay na kwambo kwaye yes na bantu na maiko bao gamba ni baroje ko batebi papa no bya fare bindi ya bile alright ndio mama lakini gobero ni alipa rodi kabisa sawa asante sana uje kurunga kibaso ndatere ngo Samson ekaro mbona konya kwariga ni timu ende ko bwatia Samson ngaya igonyeranga tore live base radio Vuna 102.0 FM na bo wetera www.radiovuna.co.ke na bo iko kwetera Vuna TV karo swali YouTube Vuna TV na bo kuligera likerege ntokeke ratona bono e kamera ndo tenge muri getumo ngino yo begete yanga ringa gona tikara chance ye gonya dinar ko nyara anyore microphone mo ngino ria tango na nyora bono mo ngino ria yanga na igwa begete ne ya Saudi Arabia mongere microphone mongno orio mongno le begete yanga ya Saudi Arabia ya ne America tali Saudi Arabia ene ya Buganda mongina hawa mongina kwani abantu kwani mugaka gusa mugaka tama itinora okay sasa sana mongina ko bagaka obwa timanyeti Samson nga yagenda Samson tayo okay karo Samson ata yombuna anda ke DJ karoko ne ko bwato ke genda bu motebi onda taracha yes kuchunga Nakala kachunga
Radio pata radio vunano 2.0 FM na mwache watu sisi ukirenga. Okay, asante fundi wa mitambo, thank you so much. Radio vunano 2.0 FM mwache watu sisi ukirenga. Radio vunano 2.0 FM sasa tukumu tukwana si microphone. Radio vunano 2.0 FM sasa ni ukirenga. Sasa ni ukirenga ki? Radio vuna 102. Radio vuna 102.02. Oh, thank you so much. Asante sana. Mea Radio vunano 2.0 FM da tumonyora moteri ndogo cha next. Yira niko tu live asi jiro ya Kibibu imeye county ya Nyamira. Moteri hapo kwa Millicent nere waswa asensemi mitambo anyali kwenye nakubaka gutoseseni ya asumu gasobono nokotera kuwa ye wa praise ukuruji gutoseseni ya sinjira weneki mame 102.0 FM ne ya radio. Thank you so much. Karibu sana Millicent. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nimebarikiwa sana na Funa. Naenda kuimbia wimbo ya worship song. Mtabarikiwa sana. Haleluya. Waimbaji karibuni. Asante. Anaitwa Millicent ambaye anatubariki na wimbo wake mtamu na kweli. Sana ukarimu, hakuna
Thank you so much. Petro Gonga umaturi group Millicent. Okay, Biggie, thank you so much. Millicent. Ogotera na kuku kwetu silikuwa na mapera. Na kukuvuka naso kiri. Yes. Ayande ndikale tarai. Lakini najua kwa neema nitatoa. Okay, amatege bari duvu namba gotengereta sesemu ya online iki kwali kubateria somo gasobona. Mtege ntonale ngeko bateri kaki. Muna ndoa abateri tolense atirisi mtuinue. Wow. Nimebarikiwa na Funa sana na nimebarikiwa kusimama mtu wa Kebirigo. Ninafanya biashara huku Kebirigo na uta viatu pale juu. Wow. Na mtabarikiwa sana. Thank you so much. Bakwani baberenga eko baramba ko terete me 102.0 FM chinga kikumwari ni bro bright. Acha siga igagere to and next nyore mo chinkwana next. Alafu tumane ko nyoro mo teri sara guto nere no ari gaiga kwani babere nkabari bagandere to wote 102.0 FM. Mtanisamia kidogo sikisi nayo ni mkisi but sijaje. Wasalimia hata ile ya kwetu huko Misri sasa sijui wewe ndio utaona. Mume wangu anaitwa Collins Nyakundi. Yes. Ako huko Nairobi. Abarikiwe sana mchana wa leo. Na nimesalimia mama yangu anaitwa Teresia Kemuma. Okay. Ako huko Semzamo Bamba na abarikiwe sana mchana wa leo. Wow, hata na uweze kubarikiwa. Asante sana bro bright. Kwa hivyo mama anaongea Kisii, mama Kikisii, wewe unaongea lugha ya Anko, si ndio? Sawa. Ni vile sijalelewa huko nyumbani. Asante. Hiyo sema ya mbinguni. Ine kuana ya igoro. Hiyo ni lugha ya mbinguni. Alright, Emily, kindly ebilinga jaga nyariko bakago chapai towe. Nimpo ata diswali disini ni asabo ntili bekiro akibiko ko akiro monto ni baganya nyariko bakago kwana. Iko ka stand by story lingo telire. Ase kakitari ketambe ngo batoleka na Dr. Mande Yorucho otenrete ekiombe kidogo na rapid results initiative asoko tangeli bango gai ka county ya Nyamira. Tikatanya nyariko bakago bakwandre ya masema na bego tubate mo officer turu ase sub county tayari no alega na kura sensema enforcement no bateri mabodi onse arenge to gosangalie banko amabodi onse arenge to bokori ase county ya Nyamira nyo kubwate tugota elida bo bisaba nyariko ba gushulikira ete license anda ko bwato bo mungane malisiti nini agosumbote njua unyariko bako gushulikira uga elinde ebinte binyariko babiko babya na baibi na barabu tugota elinde mo tonyalo ko batoko basero baibi tugota by the way mo biso ringo jara to bingo mo ibi ara ire ngabo ntoko na chua eri siti elinde to aba manyo senga. Alright, Emily ngere Emily microphone oya korukunga Emily ichiro ya Kebirigo mancho mategereri tugotere mase mugota radio kuna 102.0 FM na baigo Vuna TV aliyesoma mtandao YouTube na baigo website www.radiovuna.co.ke na baigo tunyoreye masemo Emily na kibwana in fact na kaga tuseme kwa nige gusi naona njoro kor amno monto tamaitika gusi okay yes na ki totebi gorasi minga kyokoro kwa marieta onsi aliye kibande timete elio gile evidence usene microphone evidence peke microphone hiyo elanchi nereta toka aruru mangnara alio konye matoke mongina matoke sao tieli toke jibasere ngokon eli toke pen okay sawa sawa mo managing director radio buno ko golira matoka be ogogoro ganda alio lia matoka be sawa sawa ero waka na ngoko na sawa sawa Emily mpeni ngongi yokora iga sitira kipigo Mtaiga sekira ya Kebirigo gondo monto rekwe tinyanya. Monto rekwe tinyanya. Karamata etakoro chingen tianza. Koi terasende. Yes. Mbaye lyogorie chingen. Agara to baisa koro tienda gire tai koro ya. Kachumbari nende. Ebiyo tincho mo kurigeria. Ende teya wala kabari kachumbari asobonga sana. Abaga kamori kachumbari na ile mwagenda kuitabani nanga ngambara ro chingen kiwanza mutara eta setore. Bai tabago tinyanya. Bai tabago tinyanya na kama kogenda kuria dagire gwanza. Abaga kambara babo eta karba wata ko tinyanya mwata nga bai kora zeru mongindo wento ta ko tinyanya. Abaga kabai to gaige bago tabe to ko ni goro lakini ngaba ikoroba takabari chingen kiwanza. Na yoko na liba. Na liba goro ga aria stiprobox kirikisene. Aria sese stiprobox. Okay. No na kitinyanya ligo tinyanya kibirigo na kiriro montanaro gotekerete koro Nairobi headquarters so tata ko tinyanya so bonke koro assembly. Na kiligo tinyanya.
igoririe kinyanya ndiri gobe kulingana na toko na rukuruga ari toko iko igana imoko na kimoko ni kreti go se kuni moko aige kreti toko ni tiri buisato okay igo monto tege kinyanya kreti kebirigo ni tiri buisato na indo monto ko ni kabisa digoriria mubuko no monto guruna Emily na royo omonto ko ne likinyanya ne ndora ko asali kachumbari bako ligyo monto mumwe ko ni kinyanya all right anda kenga ki ensemo ye county yababekera mazingira mayayo gokorero bonjere muna bonjere bekinyanya toko na rindu ndoro chibo bebondororo ndobwateranete na abami ndokoru igoro yagera gotanse ga 90 atwororo berekera togonzera ni customer chetu all right boyo ngoni muri ase birengo akano ni crate na umo gupimira uri utegete chokubareru ngopimira tura abantu bonse ko yo gwata tiringi komingo byare nyanya umutoriro uri konyara mu bande tojero ni kibaserenga akarati bori ore buyo ore wa mu bande to ni kibaserenga kulingana na wako na goto gasari igori na ntu weka to yo bande to abaonerie nia igo uri bande mai gole nziri 100 sawa hivi kwa watu ya bonjiri especially kwa bagani pigo gendra okoro bonjiri ya sense beti nyanya ga kibirigo abonjori baito bake birigo gaiga twaba karifishire nonye kimuroti toraso mugaso igorore tiofuna yaitana bera agenda torore kande to konye nyapuri ayare mugaso to gotoita ne nyanya ntu batata na inu karisi ko mugaso to baka kaigara kinyo mabuko smile alright asante sana Emily kwa ningo abantu especially moko na pro bonjiri ya nyanya batambo ingotambo ni family ingora kwani abatogi baito na ubato begetega igana abanyakomiti baito bani ndaba tokone na barabu babarutia Sara Mirika Esther bonse asemonte garata na bakwani lumwe singo bakora marieta igwatanga ne batogi ngarero ari barakwabere ya to wana tokoni omongino amete kwerenda wana igalende mwaiwuru ma supervisor na waiwuru mongino Emily lero na gukora mwabira ke lero na Aramisi aka ni Jumaine sasa lakini Jumaine renda aka ni chia lero ni chia Jumaine wote gosenga asante sana Emily ano monto mongaini asante sana anda ke karongo mompuna gabara to ikimanyirie ke mokere diobuna tumako nyoromo kwani wa moto mai kwenda se Saraguto ikimanyirie ke mokere diobuna na FM 102.0 abana buna amashairi mchongwano tie kuborao chipoem memory verses amatera n'ibindi atina mayenga wano tukwenziro tena ndio bana ni bwa online www.radiovuna.co.ke wa baba ngoli kisema cha mwanangu ni karagwa alikuwa kwa nje ya bela ba wala kwa rumba mari wale baba ayo tema ngara aiga do ko yore gikuru aiga no ko yora mangana ma yakoma na ko yora ranjindia amangana yezo aiga no ko yora obo yin buri tuku amangana jinsi amangana yin yoro onsi no abo to Radio Vuna ntomo nyegetenge ebono tigira Radio Vuna 102.0 FM ayano kunyora abari bakitendo wabo na tiri mtumurumuru wa matugwichinga omogana bo murai esegeto komera konyore listen agoso nyokweji no konyora amangana mayira naboigo tiriboti ekitwa sangereire nabasaki baito bo kumya Radio Vuna 102.0 FM ngani ngo sunamiro Radio mojawapo ya njia ya kuponya na kupoza roho za wengi. Kila wimbo wenye mandhari ya sifa hubeba ndani yake jumbe za kuokoa na kuleta matumaini. Radio Vuna yenye umaarufu na ustadi katika kupeperusha
ukumbushaji wa nyimbo za Injili na nyimbo za sifa. Ninakuletea saa ya sifa katika kipindi cha Tubarikiwe Sabato. Tubarikiwe Sabato. Kipindi hiki kinaletwa kwako na John Oboi kila Ijumaa kuanzia mida ya saa 1 jioni hadi saa 5. Right, asante sana Oyako Rukunga Ambassador John Ogoi. Kipindi Tubarikiwe Sabato kila siku ya Ijumaa mida ya saa 1 hadi saa 6. Kama Ramo Kagatari Getambe aendene Roma Managing Director Radio Vuna 102.0 FM. Kama leta turase Kagatari Getambanya alikora tukwanze Kiswahili kio bantu ba kibidi na igwe Kiswahili mu kwane kia sana. Otande ko marentande ni mumina ne. Mora manyanga ngura ali Kiswahili kia. Wasenya James Kichana Tete to ali bagaba na boda boda baito na bara huto manyanga ngakie sense moya wa mangana yo boncholia se ensema igaya kibiri James Kichana naro James Kichana. Okay, James Kichana tai James Kichana timeti sawa. George ngara George microphone ekero timeti mbunango ogo tayari sabono ogo torentera wa bisakurwa se county next. Yes, Saraguto nero next. Na indo yo ndebe kababerega. Saraguto ngona kuri yo ndega iga Pastor Masasi. Kunali mmoja yakaberega. Kumana kora next ile bagari gotoka ngito. Alright. Sasa zanto ko mari ni mura yoyo akoro kunga Mr. George andake manyeka ni ngora sini ngaidi. Yamano ase kamari baba araibai kwa tumba dio. Tiangara kwa nia abangina bekiro na bagaka barona baonjori bonje. Pemora bando wanito. Moko yango koko yato kwa nigo. Yamara sana. Yeso kibonara. Linde Richard. Nabakora kanumurai. Kabuko introduce igoro murai kana tumara. Tinda manya. Na yo korante bakiyo kwa gasechiro ya Ichre no transporta yetalindo monjoreria asese moya asese moya utukuzi baba sombi okay sanga chiko goto negasia. Alright, okay kibiriga gusoko kibirigo kora ntagota kibirigo okay ngakie timba ile ngai kilomita ero siringi 12 gari gorio gosensera rigwa na ende ntugante nganga kiturako nyane omonto kongoro nabo takwari ile ngagyo como sensere ya pesa. Okay, alright, tapani ngonga ki experience kia ngaki boncho libora setiro kibirigo pia mana soko ngali wage lirita ngani kabisa kwa kuranga mpia mano account yo pia nyamira nande mona so gushirikiana gatoretera radio Fuma egere tanyo oreri babari ugo kwana na abantu baito. Yes, nande mba kuranga mpia mano aso kwewe terero kemo ngino moko kwaranza ari rugwa lepya matunda yawe warete kabichi aso gotobo chori tarehe 16 mwezi wa pili obochori kibiriye mape. Okay, pia mwana so gotowe terero yetu. Okay, alright, ogo kwana muri muntu utakubona bana ya abana ukiboka mbamwe okay, lakini na ndo tembi yale mwana ngimo kwa chairman oya ko kando no kurenga biamono maybe serikali ya county yabe kiremero berie mieyo kwa nekinga
muna bonjole bense moyo basombi igasi nongoro bere ndio mono batembere sana torose ikipara kiagirije bitongoji nabo tukunyara goikera umuntu muchioya twa mumuriro muchanga twa mwana ekoto alright iga please mbatemete ya mbaya sindani mbaya tano tiabire jiga ndio tukunya kubadera bagenda kurabuya banya gotema zaidi nonyo mbali umetraba kunyora kabiri tikaborte nabo bwategere ndo bwatemagie tibire kintu bwate sindani yogozone ya nabo to goikera ni byanse alright tikali no gotegere kurwa second wetra 1 or 2 na goitra Buna TV kikore kumutebe Nara kama tohyo yoro radio tio asedio giri mono ya radio Fuma emufundisho bonjoreria na gotegera paka amatangazo news sana tenaro kona buno marai ta nago sabere chikura wantamba tibo wakiri chikura wese moringa bo dale 16 tarehe 16 mutinyo kabere sawa sawa salsa Mokonyara kuba moko muligere tarehe 16 gosengaki na ndogo jorwendo mwaka toko ngeba gosengaki wana mwa sawa asante sana basi ndio kwa mwarigani ya alitu kwa sababu soko kwa ya county sheria sasa mko enforcement kutika nabo atakia lengo yake yes wote bale gari ndio kwa namna naitwe lakini niranga umuntu atakareta kurwa liki semo cha magombo umuntu gutonyera kurwa linya maiya miruka abantu bale Chabera abantu bale kora Eldoret abantu bale Tanzania abantu bale ali China tangondora abantu bale kwa nini tobia China anga ibale mongene kabichi ne ya China zone ya ali ya sa endo mongoli mogoli kabichi baita tindara kabichi kako endani tumetinge tali kwenda mongino chori radio beke buja jense mabantu banje penyama kirebo kandrine kabichi bintu biko biasa gamwe mogoli mongino ri kabichi igona bako konyara botera www.radiofuna.co.ke asere dia una bako beka 102.0 FM bako konyore ma semo Kereta tukuligira TV Buna TV aliyasema mtandao YouTube na bako na bako nyara kwa bako tuligira na gogototegera gwetera se website www.radiofuna.co.ke tutakora argania bangona abari muke busa sininiga ile tuleta wabisa wa county ga tura wori maswali masini kwa niaba yo monchoria wa county ya Nyamira. Thank you so much, asante sana Brian abana boda boda ndo cha bantu nobachirega iga by the way ase echiro ya kibigo lakini tete mwali ni motiro mwendeke ninga sara hutu lakini litanga ni kimo mwana boda boda na riga wa ntebina ate gete gotebanga nene no ali igutuko no kwebanga ga dadina kyo kwa serieta ankuru kwa Pastor Dismas Sombori sikani sikura ni pastor kurandika ni Voice of Victory yes yo moria aria no tumogrango wow nyasa itigago konye no kwa gete radio Funa 2.0 kama naongo gete kabisa yes ya mwana solo tukadira sekiro ite akabirigo wow thank you so much bakwani baberege ko bakabikimata ko bakwani abantu ba ikanisa yaliyo moria ne kanisa ite ya Voice of Victory kibirigo yes kanisa Voice of Victory ya Nyangongo okay ama n'abantu b'amasobe tubenshi yes mama muntu cyose bini okay atatu muntu cyose stand abagagi bako bakutegira ko mugaga kutegira okay thank you so much you nege tubikimata ayo turi akingo bingana na kijiti sukuru bori gatamere mu gitwari kinguru kya baba iyo uko next unya kwa yo mutune kya kurukwa moteri ono kwebanga gari sara gutu ego kurukwa serieta kitaka wone kima tako bo kigo kwa leo automatic ayitata aya asante sana kiabere thank you ego kurukwa okay asante sana ngati mifundo wa mitambo kuna kudiga mekofulia sesemu yenete kwa mwali sara gutu no moteri kumanyeke na so watera kumanyeka inebu na Amani Kenya Mungu baba asante sana Ruto songa pale usalimia watu sikauchi ya yange kimatu kwa nya bantu haleluya abana wa mtoto wili wambi kamole Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu ni Sara Guta, Amani Kenya, Funa FM. Asante pia maana hata mimi ni shabiki wa Funa.
Na asante kwa kunipoti kama mwimbaji anaitwa. Asante. Nataka kuleta wimbo unaosema inuka tena usikate tamaa. Inuka tena, Wakenya tuinuke tena na tuweze kusonga mbele.
hiyo moto kwa kusara kutosara. Habari Niko salama. asante sana thank you. Ni mfumo nyingine. Hebu ndo kile kitu matatu kutekea jinsi nyingine. Sara. Yes. Ni mbali gani ambao Mungu amekutoa na unashukuru nasema kwamba at least kuna kitu ambacho Mungu amekutendea. Ngiki nyasawa kwa ile orojayo wote huko na ndii chini. Sara. Kuna watu wanakuangalia pale. Wacha niseme ya kwamba namshukuru Mungu kwa uumbaji huu. Kitu Mungu ambaye amenitendea ni kunishikilia kama mwimbaji, kama mama nyumbani. Wow. Yes. Kwa hivyo ulianza na wimbo ambao ulikuwa unaitwa wimbo wa amani. Ndio. Kuna hii safari unaiona aje? Ikoje, iko vipi? Wacha niseme ya kwamba kwa kila mtu dunia hii, awe mwimbaji, awe mama, awe tajiri, awe maskini, awe amelemavu, aina yoyote, anahitaji amani kwa roho yake. Wow. Mimi ya kwamba hata kama amelema na ana amani, hiyo inatosha. Hata kama biashara yake iko chini kama sasa mahali patupo na kuna amani, inatosha. Mimi kwamba biashara yake inapokuwa inaendelea vizuri, lazima moyo wake utakuwa na amani. The same na familia inapokuwa na amani, mtu anapokuwa familia inapokuwa na amani wanatulia. Wow. The same na taifa. Na hili taifa ambalo tunasema sasa ndio mimi naimba amani, linaanzia watu hawa. Wow. Kutoka nyumbani everywhere. Ndiposa taifa lile liko na amani, mpaka tuwe tuko na amani. Wow. Thank you so much. Asante sana Mutari Sara Huto. Nerujo orure asante ya masomo mwacho mwatenya na lingo ndeto kwenye live. Witira sisi sisi keribu. Tuna no 2.0 kama ni tuli asumu chokige wena boko na sumu tandao. Otere wetira www.radio.co.ke. Na ndene kiana mwanjumo hoteli ya ndosi ya suri poliki mwakie kura. Toja kura otewa wacho otebena abaraje wachore. Tulimetena abaraje serikali ya kaunti Nyamira na wabali gamo na itwe. Tuendele kubwaterana tuendele kusemania na aliyo smoga endele tuwetera kimobwa mwanyi na ugotaye tukine license no ndo cyo mwadimini gawo mwadministrator na wali gamo na itwe anya nabuko nyara bogo ikango nyuko tikinde ke kuchandete moikange adimini maite no arara kintara kwa nante tena ara adimini di bagaga abantu runeke na adimini no ara adimini good afternoon my lady. Good afternoon. Yule kimata to usuko kujiga abantu bakore nende kene otebenga no mo kunya radio buna ga asense me karibu sana kadi otebenga kene no mo ke tinga kinda to mwali pro right ai the next district tumaiti no kwa tele bagaji ongo kwa no baadaye kinta tora batebine kene tuko hapa na unafurahia kwa sababu unaona radio buna mara hapa. Thank you ndugu Omuda. Yes. Abakani abantu bami ndombe yamali mwezi. Njeko ko Jumali no mo administrator kwa county government ya Nyamira. I'm here for representing my sub-county administrator for Madam Beatrice Nyatigo or you or sub-county administrator of Nyamira South sub-county kwa West Mogrango. Wow. Nono mo ko radio buna ga ko jiru sanga so buramu. Yo mase bali bali namo kwa manena soko base ke pindi ke kiaga iga. Yes. Radio buna yele 102.0 andi na ibule bya sana muna abandi na baroba goge. Wow, thank you so much. Yes, ngijonero mwenyenoro wango onye tali yaranga ntwale gojaga iganga ligata abantu bagojaga ke montamu iga abantu ganye iga batu mtamu ina. Lakini ndo wakurega sindi ya Mr. Muchmari kwa ni babere kaga iga kinta tuko mwageni propriety. Jena atebere ngambi yamana sana. Iga kwanza njakira bakalime na mabami ndobara iga. Muna babevani ekina Kareb ekina swaweza wetu wako hapa ekina Bisabienda. Abantu bami ndokoro nkari asekuru sikitobokeira. Bons pina baira mayana na tebere ngambi yamano yakero montati uni aseredie ekiare ne yanka. So thank you so much. Asante sana. Pia mwana sana Muchmari. Asante shanta tuko mwali propriety. Kwenye tatu sana. Nero iratua chaga onye tali yere. Asante sana. Ngo ngoro ruwai. Asante sana propriety. Asante sana. Ndore kujo pima watera sekretara ra tawase dilgo ko gumu tsu masana soko jigara tawase kegwa tukoro montora nyigara dia kabisa tuyara watu kwa tukere kwa antara mlenta omotenere gotomo wakilishi Madam Beatrice Onyoro Sub County admin
Haya. Wapi wale wanajua kudance? Moliora nyara komina na nombuna. Toliora mbuna nchungo jana nkoranga ukumete kurunyamira aso gotenga tiganda rauza bantu baro bagubwete ba. Haya. Abatero go koranga bantu ngaki kwa ba gatata. Basa bana bantu bakara Okay, DJ. Omontora yunge ga proper. Masasi. Chugocha. Pasta masasi chugocha. Tagocha pasta masasi ga nararenga ondeta yora mina nega pasta masasi chunga. Omontora yunge ga proper kewa mete MD no arali gali gertinga. Rangi kan tokia pasta masasi abu. Esabari ne tambe. Ay. Dancers. Chitalanta. Narora bantoka ke ntobata ke tene ke mangurme ya nyancho nori ko be katole. Kotera gwe ke mangurme ba nyancho nori ngo chakole. Lakini tikatora esabari ne tambe pa pasta masasi. Ay. The best dancer. Sai siga ke wako nyora kati sio Radio Vuna 102.0 FM. Twende. Abateli bali bono igoi nu mori dancers. Timotengere Yesu ke. Aya. Thank you so much. Asante. Thank you so much. Pangeni hapo Pastor Masasi. Mongine mbombo nyo. Ngayo mongine mbombale. Mongine mbombo njuga. Mbombo ya ura no kini. Okay. Thank you. Utatukuja kuja Pastor Masasi. Okay. Pastor Masasi awante hata kitukuja akabuya gotero huko. Wote ana hata kitukuja akabuya. The best dancer. Nonguru walia. Ende togwa kachikuraga. Tete morete microphone tora tambo karia bantu bake chukura. Okay. Mongirani nyabwali nchuga nae. Chuo chaga aga. Chutena. Aya. Aya, kuja hapa. Okay, mongirani nyabwali. Ababa tunabombo yetu usiga rumbe nani. Eti mwenye ngaba tubono ndete mukumbekera magi siga saba tataba. Microphone tata. Good. Very good. Bari tu ita ujiz oyo woi kabakansi. Oyo woi kabakansi nenda kiti. Ay, tanaba. Tano ujiz. Omo nginari nyabwari. Omo nginari. Haya. DJ shikilia. Aya, DJ. Shikilia. Tete mote boyo woi karanza. Mo woi karanza. Mo saliria betria. Wacha kabia. Bapime boyo monto woi karanza tu me karanza ni mjio kama namna gani? Ke binto mbrigo cha raisi kwa zenga kiona. Aya DJ twende. Watoka. Tanga ni rogo tera kuba ikere ke. Aya DJ twende. Aya. Okay. Goza bai karanza bons. Ngori ogocha bari place. Aya, wacha tuone. Aya, ka. DJ ngaki hawa. DJ ande biro once bai karanza. DJ agai chi go karanga. Aya, tuone. Hiki ni viasi mekata. Abogo join. Onye comment you are the best dancer. Chua, ke kwangwa taka Radio Vuna 102.0 FM. Twende. Tinaika Tinaika Quero Pastor Masasi.
Anaweza ama anawezi? Anaweza? Okay. Haya. DJ, tunataka kuona nani ameshinda. DJ Santi. Appropriate. Sasa nani kwa nani? Microphone elingoli. Yes, wekera ngabo. Yes, nani kwa nani sasa? Haya. Thank you. Ngo ikaransa, ere microphone yabo. Ngera luna. Ere microphone. Mbatu tubawo tera. Ingero mumuro yu. Ingero mumuro yu. Yes. Haya. Ero mugaka tebango. Ngakyo iwete. Ngakyo roe. Bona mbari ko karansa ba ko masira kurumaya. Ngo suka mutwe. Tebango. Oyo. Omwane mbombo. Mongine mbombo Mongine mbombo suka. Sawa, mongine mbombo tena. Haya. No oyo. Aha. Haya. Kai mwaka. Ngoja bwana. Kai mwaka kana kitata. Waka no muntu mutinde, no muntu. Tono mutinde wa. Ke. Kiwanja tukunywa. Sprite tukunywa. Ke, Sprite data. Nende. Thank you. Sprite no magadi. Ndio jana muntu kanisa wa. Sawa, asante. Haya. Yes, DJ next. Acha tuone ni nani wamebaki kwanza. Yeah. Oh, nomo kanisa geo. Opi? OPCG. Sana. Muganga yurwa. Haya. Abana baru no barko magamba bari karansa ke. Support nere wono. Te torolenga nani. Mbona? Okay. Ngaito gocha. Tuende next DJ.